Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing kawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Uba Jason Sokmi Maulong ubreu MLA jong kom sning constituency. Menta kasingi ulalej ban pelipat ba ia ka ying dorbar jong ka shenong Erpakon kepadang hap apok ka constituency jong neu nong mi khmat. Ha kabaya gene ka ying dorbar lapan mang da ka skim SRWP jong usnam arhajar khat pra khat khandai ka basong dor lailak tengka. Urang ba shenong ka shenong Erpakon uba Michael Thongni ulapan pau ia ka jing dokumen bau MLA ka thain na ka por syakapor ujuan ban kemi ia ka shenong ka thau bat ban wan ra ru ia ka jing mentoi ia ki pajba. Lai don lang hagane ka sngi na do ki riurang ba ka shenong ki long kemi ki long kpa rengkat bat ki khon samla. Beli kene ka ying dorbar hall jongi ka stong Erpakon ka ba ila ais rumah da MLA jongi ha isnam arja ka khandai te hene ka porhi dengan yang subha ya ka jingwan jong pir ne ka si banon pli bat publish bun sa ya ka ba pilale sistem na ka benta ka stong jongi la yo ka ne ka ying ila yo pen kam bala kalong ka hall ka barit ndai kalong ba itanan ni la ya ai ka jing khuble hi da expected yo ka stong hi ba ka wai de publish bun sa te hane ka poran ai tin nasna pi pin ai ya ka jingkran bat ban police nan publish bun de kalong ka ke bustunat ba niyo man one play yang ni kayong dorba ba ni layo man tumbang na skin as alo ni sama jara kendai ba ke naman ta kasnong sa bangi tray lang ngai lang ti kamon ba kadyang kawan ka development tingangit ba mo hakipor ki belayan hakipor ki bansawan ina dan hi kata ka jinga training kad hi ba kasnong bro we medut lang ni long pa ki samna ki ban lang ne ba na pipai kasnong haman kasnong ki jinguna ki bobon tingi persang banwat linti ko bahan ko bahatam mo in persang la dei di skim beret mo ba he in thau kala kelinti ban long kata ban urlang kun kita ki kam kalong ba ngi hadong kam ko de kata ka men save bangin de tray lang ay singa ba lang kan badan ng kulit ng panalas mana Garung baru sos Lai don lang ru uba Alfonso Lengdo uba Vincent Makri ubreu longsan garaj nong kharai utemen basan N Thongni uba El Kharshilot uba Joseph Sengkli uba Shining Maring lempat kiwei kum ka jingker khu kerdo ban bha ka shenong ka thau bat ban yaj bet ki kam shenong kam thau lapen long ru na ki jing duai ka ba kerpang hapo ka ne ka yeng dorbar jong ka shenong Erpakon Yang sosang borok, udah sampai Erpakon, udah mirap yang kita jadi lok fitur borok, tuan solam, tuan skandal udah sampai ada di kesini pemerintah, sekarang udah udah borom jogi, apalagi kapor jogi, anuan pet, anuan pli, ini kajian, bagi lain, saya lagi ngakam, mau sedang di kapor, aku bersibuk di MLA, saya nak kapor, anuan aktifon ini kajian, semai bagus. Kalau bapak senang, bapak aktiviti hi ini orang senang pakat ni kami berkoridor, kita saya sok dia senang tahu ni berapa weh. So, macam kita ini dia bukti dua dia bukti mirat kita kami besar borok ni implement kesini ni dengan dua ni. Kawan aja jomga perai, ublay bopa